Apay nga aga muli kabugtuhan ko di daha Ginoo. It's good to be here once again. Kabati kita muli mga pulong hang Ginoo. Not just the word of God is food for our soul, our spirit, but the word of God will guide our life kung ano ang aton bubuhaton, ang aton daily living. Hallelujah. Mga kabugtuhan, I invite you to open your Bible to Matthew chapter 13. Okay, open your Bibles to Matthew chapter 13. This is a parable. This parable was also recorded in the book of Mark chapter 4 and the book of Luke chapter 8. So you know, the parable is an earthly story with heavenly or spiritual meaning. It's just an ordinary story, earthly story nga. Pero may dahiya importante or meaning nga maupay. Ang tawag ni Jesus, mga kabugtuan hini, han parables, Jesus called this the mystery of the kingdom of heaven. Mystery yan, kingdom of heaven. A mystery is a spiritual truth understood only by divine revelation. Spiritual truth ini mga kabugtuhan na maintindihan la ini kon waray talaga kapahayagan tikang halangit. That's why ang parable ang nakakaintindi nila ini ang mga tao nga da inside. It is a secret known only to those who are inside. Sekreto nga ini. Pero naibabaruan lang niya doon mga may gugma di daha Ginoo. Of course, its purpose, makikita natin ang parable. Napaka-importante nga not just nga mahibaro kitahan usa nga parable, but napaka-importante nga mahibaroan liwat naton ang iya meaning. Ano ang iya meaning? Because the purpose of parable is to reveal the truth to the sincere, but to hide them from the skeptical. If you are sincere enough for the Lord, then damo ang mga revelation han Ginoo nga iya gimpapadayag ha imo kinabuhi. That's why kailangan talaga hit usa nga sincere heart in order for the divine revelation nga maintindihan ito sa katao. Mga kabugtuhan, I want to draw your attention to one of Jesus' well-known and important parables. Of course, ini nga parable, may hiya two parts. And the parable, the story, and its interpretation. Aniya meaning. So napakaupay nga, this is just a story. Mga kabugton, kung imo studyhan ini, this is just an ordinary story. Pero kita ang heavenly impact and heavenly meaning. So, para nimo maintindihan. Sige, let's read Matthew chapter 13, verses in part 1, we will be reading from verse 1 to verse 9. An interpretation, we will be reading from verse 18 to 23.
Okay, we will be reading from the New International Version. Verse 1. That same day, Jesus went out of the house and sat by the lake. Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat in it, while all the people stood on the shore. Then he told them many things in parables, saying, a farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Some fell on rocky places where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched and they withered because they had no root. Others said fell amongst thorns, which grew up and choked the plants. Still others said fell on good soil, where it produced a crop 160 or 30 times what was sown. He who has ears, let him hear. Verse 18, listen then to what the parable of the sower means. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in his heart. This is the seed sown along the path. The one who received the seed that falls on rocky places is the man who hears the word and at once receives it with joy. But since he has no root, he lasts only a short time. When troubles or persecution comes because of the word, he quickly falls away. The one who received the seed that falls among the thorns is the man who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke it, making it unfruitful. Verse 23, last verse. But the one who received the seed that fell on good soil is the man who hears the word and understands it. He produces a crop yielding 160 or 30 times what was sown. May the Lord bless the reading of His word this morning. I'm going to preach a message entitled, A Heart Check-Up. The question, when was the last time you went to a doctor and had a heart check-up? Kakano ang huli mo nga nagpa-check up han imo kasing-kasing? May daba, waray pa nagpa-check up? Waray ka pa magpa-check up kung in love ka? Di ba? When was the last time? Hino na hayo nagkamay-adahan heart check-up? Parang waray pa ano? Okay la ka mo? So kung waray pa, this morning mga kabugtuan, magkakamay-ada kitahan heart check-up. So, hindi nga aton passage yan na, it's really a heart check-up. Makikita naton kung ano ang kondisyon hit aton kasing-kasing. This is a parable of a sower. Mga kabugtuan, the parable of the sower deals with 4 different responses to the Word of God. I repeat, the parable of the sower deals with 4 different responses to the Word of God. 3 out of 4 of these responses are false. And only 1 is genuine. Imagine, 75% or 3/4
false, usala, and genuine. But come on, this parable makes us face up to the reality of the Christian faith. It makes us see ourselves to see if we have the true saving faith in Christ. This parable causes us to look inwardly to see if there is any spiritual fruit in our lives. Mga kabugtuan, the parable of the sower deals with the subject of salvation, not sanctification. I repeat, the parable of the sower deals with the subject of salvation. Salvation ang topic kini, mga kabugtuan. The emphasis is how you will know whether you have the true saving faith in Christ. Imagine 3 out of 4 of these people are not saved. 3 out of 4 of these people are not true Christian. Only one is truly saved, mga kabugtuan. Kung kikitaon nimo ang kung gaano kadamo ang tao ha kalibutan, kita bugto, 3 out of 4 are false. 3 out of 4 are not Christian, are not saved, mga kabugtuan. So, kitaon naton mga kabugtuan, ini nga parable, kitaon naton ini mga kabugtuan nga parable. This parable is about a farmer who sow his seed, who went out to sow his seed. Of course, Jesus took this illustration from a real life scene of a farmer. So ganito ang Ginoo. Damon iya may mga story, mga nakikita naton ha, mga experiences naton ha kalibutan, may da talaga hiya mga real meaning. And one of this is the parable of the sower. Hini, ang gin-example ni Jesus ang usa nga farmer. He said, a farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, nasaring in verse 4, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Some fell on rocky places where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched and they withered because they had no root. Others said fell among thorns, which grew up and choked the plants. And still others said fell on good soil, where it produced a crop 160 or 30 times what was sown. Mga kabugtuan, ini nga parable was designed, mga kabugtuan, to teach us a lesson about the different responses people would give to Christ and His kingdom. Nakikita niyo, mga kabugtuan, magtutot do inihaaton han lesson kung papano ang mga tao ha kalibutan nag-response dida ha Ginoo nganhin iya kingdom. Whenever the gospel message is preached, we can be assured that there are only 4 responses to the truth. Diba? Kamo mga leaders, makikita ito niyo whenever you or Christians, whenever we share the Word of God to the people or to your cell members, makikita niyo nga there are only 4 responses to the truth. But of course, mga kabugtuan, it depends upon the condition of the soil. Nagdidepende ito ang condition hit usa nga soil. But of course, the soil represents the human heart.
See, the Word of God falls on four different types of heart. So ang soil, nagre-represent iyahan kasing-kasing hantawo. So ini nga parable, and said, nahulog hiya ngadtuhan upat nga klasihan soil. Ngan, pamati ka mo mga kabugtuan kay, it is very important to note that this parable is about salvation. O trongko. Napaka-importante mga kabugtuan kung imo ini-studyhan. It's about salvation. Waray na iba. This is not about sanctification. It's about salvation, mga kabugtuan. Imagine 3 out of 4, hininga heart, hininga soil, represent people who are not truly saved. Only the good soil has salvation. I repeat, only the good soil has salvation. Because makikita hit usa nga good soil nga an usa nga plant namumunga hiya as evidence san iya true saving faith in Christ. So kikitaon naton mga kabugtuan an interpretation hininga parable. We can see that there are 3 elements in this parable: the sower, the seed, and the soil, mga kabugtuan. We are not specifically told who the sower is in this parable, but it is obviously concluded that it was Jesus himself. Because in verse 37, it says there that the one who sows the good seed is the Son of Man. So ang sower din is Jesus himself. Amen? He sowed the seed during his earthly ministry. Hiya ang nagsow han seed, which is the word of God, during his earthly ministry. Amen? There is still sowing it today through Christians who are his representatives on this earth. So padayon ang pagsow han seed, pagsow han word of God to the heart of people. Padayon through Christians who are his representatives, mga kabugtuan. Anytime a Christian witnesses for Christ, he or she is sowing the seed of the gospel. Anytime we Christian witness for Christ in this lost world, mga kabugtuan, we are sowing a seed in the name and authority of Jesus Christ. If the sower is Jesus himself, the seed, of course, obviously is the word of God. Unsaid amo and word of God. The seed is being sown in the hearts of the people anywhere in the world. So amo ito an unsaid. Kaya nga millions daily were being exposed to the gospel through TV, internet, radio, broadcast, through tracts, through sermons, through witnessing of the faithful Christians. So, padayon nga gin sowed an gospel, an seed. Permihiya, mga kabugtuan. So, ang gospel is penetrating into the hearts of the people. Sugad hito, and multitude of these people received it because ang damo nga mga medium nga gagamit nga instrument para ang word of God maitanumla han mga kasing-kasing han katawhan. In fact, one of the manifestation of Jesus coming is pagsod han
gospel nga tuhan bugos nga kalibutan. Remember in Matthew chapter 4 at chapter 24, I think verse 14, when Jesus said, "And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a testimony to all people, then the end will come." So, padayon ang pagsuhas said, padayon ang pag-sharehan word of God. Amen? Diri ini bag-uha aton. In fact, amo nga nini as Christian, amo inin aton bubuhaton. Sowing the seed. Amen? Kasi amo ini nagpapakita nga may dakita prutas san aton kinabuhi. Okay, and soil naman mga kabugtoan represent the human heart, which is the main emphasis of this parable. So, the sower is anyone who sow the seed. Unsaid, the word of God, and soil is the human heart. Yan na nga aga mga kabugtuan, we're going to deal with these 4 responses to the word of God. Let's find out where you are in your response. So, kitaon naton mga kabugtuan kung ano ang imo response at the time nga nakabatikahan pulong han Ginoo. Okay, and number 1, the wayside hearer. Saring ha, ang wayside hearer, and verse 19, when anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in his heart. This is the seed sown along the path. Mga kabugtuan, the wayside hearer is a person, mga kabugtuan, who hears the word of God but immediately rejected it. So, hiya ang tao nga nakabatihan pulong hang Ginoo, pero reject dayon. May na-experience ka mo hini, mga kabugtuan? Pag nagsishare ka mo ang word of God, na-reject dayon. Damo, mga kabugtuan. He's a person outside of Christian society. Di ba? Usaya nga tao nga diri Christian. He's a person outside of a visible organized church. Hindi nga mga tao, when they hear the word of God, reject dayon immediately. Waray na paligoy-ligoy. Amo ini ang klase hang kasing-kasing nga wayside. Nasiringan naton niya na text path, which is matig-ah. Di ba? The wayside here is probably a secular person, mga kabugtuan, with no or little knowledge of the church. Di ba? May dakita ni mga familiar nga mga tao nga sugad din eh. When they heard the gospel, di ba? They were very arrogant with their secular living. They were self-satisfied. Amo ini nga mga klasihan tao. Ini nga tao, diri talaga hera nakakaintindi. Ini nga wayside hearer. Diri hera nakakaintindihan word of God. These were the people not softened by conviction. These were the people not softened by waray conviction ha iya kasing-kasing, an iya heart kalos, indifferent, an iya kasing-kasing dirihiya, kumbaga dirihiya na so soften han repentance.
Kaya nga ni matiga ini nga klase hang kasing-kasing. So when the word of God fell on this kind of soil, nasiringan aton passage, the birds came and eat it up. Madali lang mawara ang word kasi matigaan iya ka kasing-kasing. Hini nga klasihan usa nga tawo. He or she was insensitive. The terror of the Lord is not frightening. Di ba? Amoy niya ang tao nga diri nahadlok han impyerno. May mga tao nga diri nahadlok han impyerno. Damo. Been to mission 2 times. Damo talaga ang mga wayside hearer. These were the religious people. Religious people na diri talaga ang word of God. Mag-try ka mo pag house-to-house evangelism. You will experience a lot of wayside hearer. The religious people. People who crucified the Lord. Amo ini nga mga tao nga diri nahadlok talaga han impyerno siring ko pa. Nasaringan verse 19, when the evil one comes and snatches away what was sown in his heart, ang nabatian niya, take note that these 4 hearers hear the word of God. Nakabati liwat ini nga wayside hearer ang word of God. But waray makapenetrate kasing-kasing kay matiga. Waray makaintindi. Satan, the devil, is not the word away. Siyempre, Satan is not niya ang word of God through false prophet. Diba? Through pride, through doubt, through unbelief, through stubbornness, through iniquity, through unrepentant heart. So this is how Satan snatches away the word from the people. So ini talaga nga wayside hearer, makori talaga ni. Kaya mo ba mag-share han word of God han usa nga wayside hearer? Naka-experience na kamo? Ako naka-experience na ako han wayside hearer. Intyagaan ko kasi gin-challenge ko lan akon. Actually, waray talaga ako ya plano pagwin, pero gin-challenge ko an akon capacity kung paano ko iniig it usa nga wayside hearer, paano ko hiya dadadon nga daha Ginoo. Gin-challenge ko lan akong kalugiringon. Gimbuhat ko ang nga tanan nga mga angay buhaton. Pakibarkada iya, pakaunon mo, gastuhan mo. Gumasto talaga ako, kaya challenge ko na kalugaringon. Gumasto. Maram ka mo, may posibilidad ngayon, this wayside hearer, naging good soil. Yan, naging good ground hearer. Pag-try ka mo, ang usang nga wayside hearer, imagine, usahiyang leader, usang nga religious group. Hakon pagkuan, it's so impossible. Hakon pag kita, imposible talaga kay, if you are a Christian, kamo nga na, di ba, usual group, di rin nagro kasi mahisitan kita magwinhan kalag. Warde ka pa nga ni maaram kung wayside hearer ba ito ya? Di ba? Ako talaga, intentional kasi ato nga akon ginhimo. I know nga wayside hearer ya. Maaram ko ako, 100% because of his religious background. Sa iya nga leader simbahan, sa nga sikta. So gintyagaan ko. An akong technique, of course, wala yan ako mag-share ang word of God. Gimbarkada ko ana hiya. Gimbusog ko ana hiya.
Nasa ring Bible, the way to a man's heart is through the stomach. Di ba? Di ba, pag nangunguyab ka mo, ano niyo bubuhat? Mga boys. Di ba? Dire ano niyo bubusog? At mga jowa niyo? Kasi usa ito nga verse nga, nakadiha akong kasing-kasing nga. I think it's in Proverbs. The way to a man's heart is through the stomach. So, what I did is, ginuupod ko yung katbalugan. Ngaong kami, kung ano la, ibabarkada ko, dudulungan ko sura. So, kung ano-ano la, nga mga pamaagi. Ginbarkada ko, ginapi ko hiyahon. Akon, halimbawa, basketball, permi ko hiya ginaapi. Imagine, ako nini gin-share, permi nga story. Permi ko hiya ginpapasahan ang bola. Di na ayon na iya akon. Okay, akon talaga gin-challenge ko na akong kalugaringon nga mag-mission ha iya. So to the point ginagin close kami. Danahan time nga pwede na i-share ang word of God, ginhinay-hinay ko na. Imagine mga kabugtuan, waray talaga imposible ha Ginoo ang word of God powerful ya. Ayaw ka mo kabaraka kung ano iyo cell group. Kita mo yung cell group, dying na. Kita mo, duha na lang, membro, tulo. The word of God is powerful. Kaya niya pa humukon ang matig-ang kasing-kasing. Yan what, mga kabugtuan, ini nga wayside hearer, naging pastor na hiyayana. Grabe mga kabugtuan. Amo ito, kaya nga, dapat, usa nga tao nga nagwi-witness, dapat may patience ka talaga. May patience ka talaga. Anyway, dear, ini para haaton kalugaringon, it's for the Lord. Amen? Dapat ang Ginoon aton mahimaya. Of course, dear, adto natabuhan, madali ay lang nga panahon. Dani kamo, naghihimo dayon kamo event, kano, panmadalian, para mapuno dayon ng cell group. Di ba? So, kita nato nito nga challenge, mga kabagtuan. Inistorya ko itayo para maging usa nga example han aton pagiging Kristiyano. Kasi part han aton kinabuhi is to witness for Christ, di ba? Barang dirhiya evident tayo mga ikawada ka kang Kristo kung di mo Kristo gin chismis nga duha iba. Di ba? Kung mag-chismis ka nala, Kristo nala ang chismis. Kay beneficial pa ito hiya, mga kabugtuan. So, kikitaon natin mga kabugtuan, the wayside hearer falls victim to the devil. Ini nga wayside hearer, biktima hiyahan, yawa. The devil, one comes and snatches away what was sown in his heart. So take note, ang wayside hearer, biktima hiyahan, yawa, and evil. So, nato kitahan, stony ground hearer. And number 2, the stony ground hearer. In verse 20, the one who received the seed that fell on rocky places is the man who hears the word and at once receive it with joy. But since he has no root, he lasts only a short time. When troubles or persecution comes because of the word, he quickly falls away. Mga kabugtuan, the stony ground hearer is a person who hears the word of God and immediately receive it with joy. Magaamo ini ang mga tao nga nakabatihan pulong ang Ginoo, ging karawat dayon niya nga may kalipay, haiya kasing-kasing. Since nga waray gamot, di ba? Stony. Ang stony ground kasi, di rin kulang hiya, kung may tuna man, gutila. Kay batuon nga niya. So,
since diri makapanggamot ini nga stony ground hearer, it only last a short time. Madali lahiya. Nakabatihan pulong ang Ginoo, nalipay hiya. Siguro umupod adaha imo nga the church. Nag-join ng cell groups, kay nalipay ang word of God. Actually, damo hinin tao nga sugad hini. Pampag-share ang word of God, nalipay talaga. They receive it with joy. But because waray hiya, ang kasing-kasing kasi batoon, it only lasts a short time. Yeah? Di ba? When troubles and persecution comes, because of the word, he quickly falls away. Dira ito natitest ito sa nga believer. Dira matitest ko, may na mga persecution ha kinabuhi. Mga troubles han kinabuhi. Kawarayan, di ba? Persecution. Kasi if you are a true Christian, you will be persecuted. So in my experience of my pastoring, I've been a pastor for 14 years now. Damo nakakita ko, nakaka-experience. When they experience persecution, they fall away. Madali lahira. Tapos ang kawarayan, nawara dayon hira. Because ang kasing-kasing na saringan aton text batuon. Diri makatpag-take root ang word of God. Ang ginuhuna-huna ang mga earthly nga mga butang. Di ba? Ano niya kakaunon, paano niya makaka-eskwela, di ba? Damo mga kinahanglan, mga troubles din niya kalibutan nga nagiging way, nagiging hinungdan para word of God diri makapenetrate nga duha ka ilalaman hang kasing-kasing. Kay an iya heart stony batoon. So, hindi nga professing Christians, nakafeel iniyahan, kumbagahan, larahan persecution. Di ba? Amo ini. Ang persecution, dakulit iniya nga mawara ka di daha Ginoo. Pero ang persecution, usalot iniya nga food parahan aton pangalaga da Ginoo. Actually, ang persecution magpapatibay ini. In my personal experience, nag-grow talaga ako sa persecution. Kasi na-curious ba ako, kaya ano nga, nag-aalagad na nga ako Ginoo, gimpi-persecute palugod ako. So, amo iton result ng persecution kung an imo, an word diri makapenetrate, kaya an imo heart stony, amo ito natatabo. When troubles and persecution comes, madalila mga kabugtuan. Reject dayon, di give up the Christian faith. Siyempre, kita nato ng stony ground here, makita nato na he or she was excited for the few days, few weeks, few months, and even few years, di ba? Excited dia. But the moment unreal nga mga troubles ang kinabuhi umabot, he or she falls away. Because stony nga, batuon nga ang kasing-kasing. Nasa ringan aton text nga when the sunshine comes, the scorched and withered the plants. Madalila, di ba? Maroon ka mo ang sunshine, maupay talaga ito ang tanom. In fact, ang tanom diri mabubuhi kung waray sunshine. Di ba? Ang sunshine, importante ito ang tanom. Bubulig ito ang tanom para mag-grow. Especially ang tanom nga ginplant ha, good soil. Pero kung ang tanom
tanom ha rocky soil, stony soil, mamamatay talaga ang tanom. So, diri maupay ang katurokhan usa nga seed kon ang natanoman niya stony soil. So ano nga sunshine nagre-represent inihan aton mga troubles hang kinabuhi. Ang mga troubles ang kinabuhi, importante ito mga kabugtuan para maging strong kita. You remember ang mga kahoy nga ginaagian han mga storms, winds, rains, amo an marigon. Amo gihapon ang atong kinabuhi mga kabugtuan. Damo aton din naka-experience ang mga troubles, di ba? Nakurya kapag eskwela, survive. Di ba? Damo aton na naka-experience an. So among pag-eskwela talaga nag-working kami. So ang among parents, gin-encourage kami nga mag-eskwela talaga kay nasaringan namon nanay nga pag-eskwela ka mo kasi di nga ikaw mag-eskwela, bolo ang iyo kakaptan. So, amo lang ito gintimangnuan. Kung mag-eskwela ka mo, ballpen lang kuno ang iyo kakaptan. Diba? Pwede lot microphone. So, ganito, mga kabuktan, but yet, ito nga mga troubles nga umabot hatong kinabuhi, nagpa-strong ito. Di ba, haaton? Diba? May dalida loss of loved ones. Diri ka natitinag. Warayang katuonon, okay la. Waray ka pamasaya, eskwelahan, okay la. Diba? Kasi ka, salamat, may tiil pa ako, babaktas la ako anay. Di ba? So ganito mga kabugtuan, ang trouble sa aton kinabuhi. Nakakabulig ito yaton. Troubles are sunshine ha aton mga kinabuhi. Nakakabulig. Ayaw ka mo pag-skiphan mga troubles of life. Nakakaparigon ito. Amen? Pag nagpamilya ka mo, grabe ang mga troubles sa kinabuhi. So, kaya yan na pala. I-welcome na niyo ang mga troubles sa kinabuhi. Mga affliction, mga hard times. So, ito mga kabugtuan. Pero mga kabugtuan, ang mga troubles, mga sunshine kinabuhi, nakakamatay talaga ito. Para ngadtuhan mga plants nga waray gamot, waray bakak pang gamot. Pag try ka mo, pag tanom didahan, butangi damon ang tuna, dahan pasok. Butangi, kaya bato nala. Butangi niyo to, nagutila. Madali talaga malaya, madali talaga mamatay. That's why Jesus took this illustration from the real life sin. Usa nga parag-uma. Para maintindihan naton mga kabugtuan. Kasi may da talaga ini karuyagsig nga why Jesus told these parables. Imagine ko niya, tawag ni Jesus, secrets of the kingdom of heaven. Mga sekreto ini. Ang nakakaintindi la ini ang mga willing, ang mga may kasing-kasing pay. Pero nga mga dire okay ang mga kasing-kasing makuri talaga hera mga kaintindi. So ganito mga kabugtuan ng stony ground hearer. So makikita naton nga ini nga mga believers, these people were considered as believers also. Waray mag-iha because an era faith weak. Maluya ang ira pagtuo. Maluya ang ira pangingintindihan. Tested ko talaga, I had a Bible study nga, usayra kapamilya. Ang nanay, ang tatay, nganin may dehera, upat nga anak. Dagko na, college na, high school. So dito. Every time nga nagba-Bible study ako, diri talaga, parang
After han among Bible study, every time I ask them some questions, waray talaga question. Nasaring man ako, nakon-huna-huna. Namamati man kontahera. Pero di rin nakakaintindi. So, I consider them as stony ground hearer. Di rin nakakaintindi. Of course, nag-join pa hera din at church. Bugos nga pamilya. They even donated 10 chairs. At ito nga, mga brown nga chairs, irad to donation. But because ang Word of God, waray magrot haera kasing-kasing kay stony, batoon, waray magrot. So waray hera makapadayon, they only last a short time. Yan na, bumalik na hayahan dati nira nga kinabuhi. Siguro, I think last year, nagkamiada, nagkuha na dito. Nagano pa ito? Usa ka nga, celebrate kan, usa nga nira nga, celebration. Ano? Hermana. Ngan bugo sa era pamilya, nakita nga ni Raako na sugad la ito. Oh. Pero may man ako, twice a month na uli man ako. So nakita ko talaga ni Ra kinabuhi nga. Imagine, mga Bible study, warin ni minsan di rin nagpapakiana. Samantala hira nag-invite ha akon para mag-Bible study ha era balay. Pero, diri ra, ibig sabihin, pag diri ka nga ni mag-question, parang diri ka talaga nakakaintindi. Di ba? So ganito ang natatabuhan usa nga stony ground hearer. And Word of God diri makapagrot ha kasing-kasing because han troubles han kinabuhi. They also experience persecution. One of the reason why they fall away because of persecution. Persecute ra. Atras para makapadayon. I think mga years gihapon ang era itinagal. Pero because of their stony heart, the Word of God did not rot. Nangyari, they fall away. Madali lahira. It is possible, mga kabugtuhan yan, usang a believer, it's possible for a believer to believe and yet not saved. Posible, di ba? Unless mga kabugtuhan nga may daprutas sit usang nga tawo, waray hiya talaga true saving faith. And fruit asya ang distinguishing factor para makita mo it usa nga tinuod nga believer ni Christ. Mga kabugtuhan siguro, usa ka siguro nga, seems to be spiritually strong mga kabugtuhan. But the real test sa aton kinabuhi is when trouble comes. Di na talaga matitisting. Pag umabot na ang mga troubles ang kinabuhi, makikita mo talaga ang matiraan matibay. Ang matira, setet matibay talaga, setet magsasaksid hakabilahan mga kakurian han kinabuhi. Di na makikita. Kasi nakikita mga churches, grabe. Siguro, pero naka-1,000 siguro ang na-reach out nato na sa church, di ba? 14 years has passed. So nakikita natin nga, damo talaga nga klase ang kasing-kasing. Ako nagko-condemn ha era kasi naintindihan ko talaga ito. Ang wayside hearer, ang stony ground hearer. Ang thorny ground hearer, and good ground hearer. So ito, ini nga mga stony ground hearers within the society of Christian. Pero, ano lagi hapon? Lost lagi hapon hiya. Amen?
Kung an wayside hearer falls victim to the devil, and stony ground hearer naman falls victim to the flesh. Biktimahayahan mga urging han iya flesh. Kasi biktimaya. So, nakikita mo talaga ang iya faith. Flesh lila, not in spirit. Kumbaga, ang iya faith generated lahan tao, not of the Holy Spirit. That's why ini nga stony ground hearer, biktimahiyahan, flesh. So, let's go to the next one, the thorny ground hearer. It says here, verse 22, the one who received the seed that fell among the thorns is a man who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke it, making it unfruitful. So the thorny ground hearer is a person who seems to accept the message of Christ and His kingdom and outwardly shows some good works. So these are the people nga karawat talaga ang Word of God. Ngun makita mo talaga ang pagpamunga ha iya kinabuhi. However, mga kabugtuan, ini nga mga good works, dirihiya resultahan through saving faith. These good works are not the result of true saving faith, but are pure religious work. Baga, ang iya mga ginhihimo mga religiosity la, waray talaga yat tinuod nga internal conversion. Waray talaga kasing-kasing nga tinuod nga na-convert dida ha Ginoo. Kay ano? Because with the passing of time, ang thorny ground hearer makabugtuan gets taken up with the worries of this life and deceitfulness of wealth. Sugad hito an natabo hininga thorny ground hearer. Ano ang mga worries of this life? Ano ini nga mga butang? Ang mga gingkakabarakan han tao. Like for example, mga needs, di ba? I think siguro kamo dere nababaraka nahan yung mga pagpanginang ano kay baga nakikita ko mga well-fed kamo. Di ba? Jobs, career, amo na yan mga worries of life. Financial situation. Di ba? Ano pa? Mga gingkakabarakan niyo. Health. Ako nga ni, ambot nga umuilob pa ako, pero sige la. Nasa akong mga leaders nga, upaya niyo pagkuha ng simbahan kay direct maaram kung sano. Direct anak akong pagbaklaw, makahima ko 1 hour. Oh, ako na lang ani gini-edit itakon mga sermon para diri mag-iya. Oh, ano pa mga kabugtuan? Relationship, family, barkada, friends, jowa. Di ba? May da siguro ayo din nagbabaraka na kay bangin diri maka. Ang pinali ati ay kay the last time, last stage sa niya kinabuhi. Pero do not lose hope para nga tuhan waray pa mga jowa. Habang di pa nagtatapos ang kalibutan, there's still hope. Amen? So there's still hope. Kasi ito mga kabugtuan na mga ging kakarbarakan, hit usa nga tao, mga worries of this life.
You know what, mga kabugtuan? It happens when we were so concerned with our own lives. Amin ba? We were so concerned with our own dreams and our own ambitions. Grabe kay ambisyoso ka man, Aurora. Makuri ang word of God, turok, hinmaupay, di rin nagiging healthy o sa nga plants. Kay damo ang mga ging kakabarakan dinhi kalibutan. Mga bugtuan, lilinawin ko, those things may not in themselves be bad. Diri ito maraot ha, pag kami ada nimo damo nga kwarta. Ako karoy ko damo na kwarta. But when those things become so big in your lives, magiging weeds na ito. Imo kasing-kasing. Ano ang weeds? Banwa. That will make your life unfruitful. Kitaan mo mga kabugtuan ang mga banwa mo kinabuhi. Kitaan niyo. Kasi ini-studyhan natin ini nga for different responses. Mga kabugtuan, tandaan niyo, bangin usa ka ha, wayside, hearer. Bangin usa ka ha, stony ground, hearer. Okay la, mga kabugtuan, at least naman nagkabatikan message yan na. O kaya usa ka nga, thorny ground, hearer, mga kabugtuan. Okay la ito. At least, ang aton message siya na maghatag iniha aton nan paano kita mag-adjust han aton kinabuhi. Mga kabugto kay damo talaga natatabo ini kung damon aton mga ambisyon ha kinabuhi. I think nag-ambisyon ka gad pero diri mo laging papahalata, di ba? Concern ka ni mo kinabuhi na an imo kikitaon dapat by the age of 35, millionaire na ako. May dahil so ganito? Grabe ano? Dirito ma-route mga kabugtuan. Ang mga butang dirito, in fact, mga blessing nga nito. Si God, plano na talaga niya i-bless kita. But when those things become so big in our lives, amo na ito ang nagiging mali. Nagiging idols na itohan imo kinabuhi. What makes you unfruitful? Diri ka na namumunga kay sobra na imo pag hinabol-habol ang kwarta. Dapat ikaw ang ginahabol ang kwarta. Diri ikaw ang naghahabol ang kwarta. Na diri ka ang promoso, pa diri ka pagod. Ikaw ang magiging mayor. Di ba, Ate Selen? Na diri na. Kabaraka ito. Waray ko ako alam, diri, maiskoy na ka, maglolo ka. Dapat kitang ginahabolhan wealth. Diri kita ang naghahabol. Amen, mga kabugtuan. Mga kabugtuan, mga weeds ito. Haaton, mga kasing-kasing. Mga banwa. Unless we pull them out, it will choke out the word of God in our hearts and making us unfruitful. So ano ang magiging solution dapat usa nga kung usa ka man nga thorny ground hearer nga nagwo-worries ka hasan mga dili kinabuhi worries of this life nga nagkakamay-ada na dida mga banwa nimo mga kasing-kasing. Galbuta ito, kuha ito, mga kabugtuan. Bisan pa ito, makakadugang hae mo. Makakadugang itohan, kayamanan hae mo kung problema na ang imo spiritual life, mga kabugtuan. Kasi mas importante, mga kabugtuan, ang imo ang spiritual life kaysa i-earn nimo nga millions.
Amen? Mas importante ang eternity kaysahan mga butang nga panmadalian. Di ba? Sabi ni Jesus, what profit a man if he gains the whole world, yet loses his own soul? So unless we pull them out, mga kabugtuan, it becomes a weeds in our hearts. What are the deceitfulness of wealth? Hindi nga, thorny ground sirer. Kaniya, nag-worry yan, mga worries niya, din niya kalibutan, din niya kinabuhi. Ngan deceitfulness of wealth, choke them. What are the deceitfulness of wealth? Meaning, ang paghigugmahan mga manggad. Mga kabugtuan, you really have to distinguish your wants and needs. Amen, mga kabugtuan? Ano ang mga needs? Ano ang mga needs naton, mga kabugtuan? Mga needs are things we can live without it. Kasi ito naton needs. Like for example, air. Di ba? Hangin, needs ito naton. Hino nanginginanglan air. Kita nga tanan, di ba? Waray logik, mahal hospital. Food. Shelter. Di ba? Amo ito ang mga needs naton. Sunlight. We need sunlight. Ano ang mga wants naton? Mga wants naton, amo ito mga butang nga, di rin man talaga naton kinahanglan. Mga things that we can live, bisang pawaray ito. Di ba? Ano man ito? Like, for example, clothes. Correct ni mo, kada pagsisimba ni mo, bago ni mo bado. Di ba? Mga wants na ito. Correct ni mo, kada year, bago ni mo cellphone. Mga wants na ito, di ba? Hinulat ko, ano daw ang sunod nga modelhan Apple. Di ka na nakukontento ha kinabuhi. Mo pa'y may balay ka namang konta. Karoig ni mo, reparon pa, para model na yan ang mga modern na nga balay. Mga sugad dito nga mga thinking ba. Mga wants, mga kabugtuan. Papangutang. Uy, damo ito, nagpapangutang para lang may panandam. Para lang ma-please ang ibang mga tao. That's wants. Those were the deceitfulness, mga kabugtuan, of riches. The weeds, it is a weeds, mga kabugtuan, that can choke or prevent the Word of God in our hearts. It can quickly turn into a half-hearted Christian. Wow. Amo ini nga mga weeds, mga banwaha, kasing-kasing ito sa nga tao. Amo ini nagtoturn ito sa nga Kristiyano into a half-hearted Christian. Lukewarm, siring pa. Neither hot nor cold. Ano ang siring ni Jesus? Revelation 3:16. Because you are lukewarm, neither hot nor cold. Yeah. Jesus, I am about to spit you out of my mind, of my mouth. Ini nga mga thorny ground here, mga lukewarm Christian ito. Of course, the thorny ground here is within the society of Christian. He is a professing Christian and even member
han church of good standing. But mga kabugtuan, when the talkso of this world come, he yields to them rather than to the lordship of Christ. Imbis nga in submission hiya, di daha Ginoo, didto na hiya nag-yield. Han mga butang din hiya kalibutan. Mga kabugtuan, an wizard hearer, biktima hiyahan, the devil. An stony ground hearer, biktima hiyahan, flesh. An thorny ground hearer, biktima hiyahan, world. Kasi nalisang hiyahan mga butang din hiya kalibutan. So, ang katapusan natin mga kabugtuan, and the good ground hearer. The good ground hearer. But the one who received the seed that fell on good soil is the man who hears the word and understand it. He produces a crop yielding 100, 60, or 30 times what was sown. Mga kabugtuan, the good ground hearer is a person who hears the word of God, accept it, and take them to heart. These were the good ground hearer. Amo inihiya ang mga tao nga genuinely nag-accept han kamatuoran with inward conviction. Amo inihiya nga tao. This were the wholehearted Christian. And good ground hearer, mga wholehearted Christian ini. What do you see when you look at a wholehearted Christian? Ano mo makikita pag nakita mo usa nga wholehearted Christian? Of course, you see fruit or good works as an evidence of true saving faith. The fruit, mga kabugtuan, or good works, ebidensya ito hiya. Han aton true saving faith. Meda ko didi picture dala. Ano niya picture? Of course, this is a mango, di ba? Fruit is what makes a plant. Ang prutas, mga kabugtuan, is what a plant is supposed to produce. Diba? Ang prutas, amo gud dapat ang mapoproduce it usa nga tanom o kaya nga prutas. Ang bunga. I mean, kaya no magtatanom kahan mangga kung diri mo kinahanglan ng bunga. Di ba? Pwede ba ito, tanom ka mangga, pamunga, oray ba? Diri mo kinahanglan, imo lagin pinasagda, nagkahudlog nala. Pwede ba ito? Diri pwede because fruit is what a plant is supposed to produce. And fruit is what makes a plant beneficial or profitable to the owner. So ang prutas amo itong nagiging profitable. Didaan owner na income. Kung ang atong kinabuhin na mumunga, of course, ang Ginoo nagpa-profit ha aton, di ba? So that makes the plant profitable to the owner. And even ang fruit, amo inhiyaan, kung baka bunga, nagiging attractive ito nga tuhan iba. Amen? Di ba? Ang mangga, diri pwede nga adala nila. May tanom ka mo ha, ligid na mangga diri, pasagdan lang nimo. Diri pwede nga waray man nguha. I remember ito amon, gagab inira, di man hira maka, bisan yanin amon bayabas, ginkudal na namon han may pader. Siyempre may nalabaw pa nga bunga na niringad to. Ang mga nakakad to, ubos. Butangan namon han
neat. Amo lagi hapon si susugad. Kasi ang prutas is what makes the plant attractive. Di ba? Ang mga babae, attractive talaga heran mga lalaki nga mga namumunga. Mga nagsisil group, attractive ito ng mga babae. Mga men's. Kita niyo yan, mga attractive talaga ito mga babae, ito mga nagsisil group ng mga lalaki. Mga astig ito. Di na ito na-attract. Ang dito mga kabugtuan. Kaya kamo mga babae lot, ayaw lot kamo karoya ganwaray mga cell group. Di rin nagdi-disciple. Amen. Di ba? So sa mo itong prutas mga kabugtuan. Fruit is the test of truth salvation. Di na, actually, ini nga aton passage. Because ang subject ini, salvation. Di na mo makikita. Actually, I encourage you to study this passage. Di na mo makikita kung save ka, kung diri. Di na mo makikita. Di na mo makikita ko, ano kaya ako? Kasi ikaw mismo makakahibaruhan mo kalugaringon. Nakita mo kung stony ka, or thorny ka, or good soil ka. May kita talaga nga, undoubtedly, you are a good soil kung nakikita mo didaan mga prutas. Kasi ang fruit is the test of salvation. This includes, holiness. Amen? That's fruit. Ano pa? Good works. That's fruit. Christian character. That's fruit. Winning souls for Christ. That's fruit. As ito nakpaborito. Nga prutas. Di ba? Danay na lang aton mga ugali there. Okay, basta Lord, nangangabig lang ako mga prutas ga kalag. Okay na. Ano pa? Praising God. That's fruit. Sharing with others. That's fruit. Magpugtuan. Nasa ringi Jesus, mas maupay ang fruit, a fruit that will last. Meaning, mga kalag. So, usa ito nga manifestation na yung mga kabugtuan nga, you are a good ground hearer. When the seed falls on this kind of soil, it takes root and it brings forth fruit. Di ba? Pag good ground nga ni, kita mo dito na akuntan ang igbaw. Nako, diri kami nabubuhi anin maupay. Butangan ko yan na, namumungan ng amon harang. Pwede na ka mo mangaro. Ako yung tanong nga, kamatis, so ganit kadag ko. Good ground na yan, kaya ginayos ko. So, di na mo makikita talaga mga kabugtuhan nga, usang nga planted in a good ground, it will surely bear fruit. Or much fruit, damo nga prutas. Ako nakikita ko talaga din na church, damo din yan, namumunga, hindamo nga prutas. Why does the good ground hearers understand? Mga kabugtuan, in Luke 8:15, it says there, he received the word with good and honest heart. Ang karawa talaga niya ang pulong hang Ginoo nga. Sincero, mga kabugtuan. Ibig sabihin ng iya, kasing-kasing, diri close. Open na niya kasing-kasing. He is open and honest before God and agrees with the message. Amen? Ito nga pakabati ni Mohan wali nga, amen. Sabi, di na ito, baga pibihira lang may nasa rin nga, amen. Ako nito. Mga Kristiyano, ako naliwat ang gimpapatamaan.
Di ba? Ah, ako naliwat ang topic yan. Ito nga, makakabatikahan message nga, bisan ito mapait, ako nito. That's mine. Di ba? It word of God, bagabagay ng pagkaon, may marasa, may mapait liwat. Di ba, ano, mapait? Ang palaya, mapait. Pero marasa kaonon. Diri marasa kaonon, pero beneficial niya aton physical body. Word of God, damo liwat ang mapait. Ano ang mga mapait nga pagkaon ng Word of God? Diri marasa. Ano? Pakipagsangkayhan enemy. Diri ta marasa. Marasa ba ito? Pakipaglabhan enemies? Offering. Marasa ba ang offering? Ano ba nga mga Kristiyano, pag offering, naiihi? Ano pa? Damo ang mga mapait nga pagkaon nato ng Espiritu. So hard to forgive. Di ba? Makuri pagpasaylo. Pagpasaylo na lang. Tig-ala, hindi pwede. Ilalaban ko ang aking karapatan. So mamimili ka kung ada ka Ginoo or diri. Bisan diri, basta ipaglalaban ko lang. So ganito mga kabugtuan, natatabuha aton mga kinabuhi. Dapat, the Word of God is always amen. Di ba? Para ito haaton, although masakit, para ito haaton. In fact, maupay nga ni nga, dinaliwat ini nga word kay, abutan times nga nare-realize naton, di ba? Damo na nga mga bagyon, inagihaton kinabuhi. Damo na mga sermon nga aton napamatian. Waray lagap kita magbabag-o. So, ang nga tanan naton mga kabugtuan nga napapamatian ang pulong ng Ginoo, kailangan naton ito. Amo ini an good ground hearer. He knows he is a sinner and separated from God. And good ground hearer, nare-realize niya nga, apart from God, he can do nothing. Amo ini good ground hearer. Na-realize niya nga, makasasala yan needs judgment, needs condemnation. Dapat amo ito mo ma-realize nga, sinner ako, why am I to judge others? Nga ako liwat, may ibalat ako nga kapakyasan. Di ba? Di magkaiba-iba man laudugan aton mga kahinaan. So, diri kita angay mag-judge nga ton ibang mga tao. Amen? As good ground, sir, mga kabugtuan, accept naton bisan makuri. As long as ikakaupayhan aton spiritual nga kinabuhi. Amen? And good ground here, nare-realize niya ang mga butang nga diri okay. Ang problema kung diri mo nare-realize kasi ito didan ang makuri. Diri mo na-realize. Nakita mo na ba, kampante ka na ba, bagan, okay naman lang akong kinabuhi. Pabayaan mo na ang pagpamunga. Di ba? The God ground hearer does not disagree Christ, but agrees with Him. Mark, in the account of Mark, it says there, verse 20, he accepts the message of the kingdom. Ibig sabihin, he yields to the king and his kingdom. Yung kakarawa talaga niya ang message, waray talaga naton message nga dapat i-reject. It's for us. Mga kabugtuan, nga tanan ito para ikakaupay naton. Amen, mga kabugtuan? Dapat love naton mag-aramhan Word of God.
Ano ang other question? Why does the good ground hearers hear, understand, and accept, while the wayside hearer, the stony ground hearer, and the thorny ground hearer eh, rejected? Kaya nga an good soil hearer na nakakaintindihan. Kaya naman mga kabugtuan, because the Word of God falls on good soil. So pag upay nga klase an imo kasing-kasing may intindihan mo ang Word of God. In fact, ang maupay nga kasing-kasing bida gin re-reveal ni Lord ang mga sekreto niya ha kingdom. Amen? So, we continue to be a good ground hearer. Damo nga mga divine revelation ang aton may intindihan. Diha iya mga polong. Because, mga kabugtuan, ini nga good ground hearer, the Holy Spirit makes the heart of that person receptive to the Word. It's the Holy Spirit ang nagwo-work hakasing-kasing han usa nga good ground hearer. Ging ko-convict niya ang sin, ang stubbornness, and ko-convict niya ang unbelief, and ko-convict niya ang indifference. Nagwo-work ang Holy Spirit in the lives of the good ground hearer. And the good ground hearer, mga kabugtuan, ang Holy Spirit nagpi-prepare han usa nga tawo ang responsibility to believe. Mga kabugtuan, a person is not saved until he hears, understand, and accept by faith the gospel of Christ. I repeat, mga kabugtuan, the person is not saved unless he hears, understand, or accept the Word of God in his heart. So makikita mo talaga mga kabugtuan, if you study this passage, gutila talaga ang magkakamayada salvation. Dapat aton goal maging usa. Hini nga mga tao nga nagkamayada part han kingdom of God. This is ang pinaka-greatest goal mga kabugtuan niya dapat naton himuon. So ganito mga kabugtuan, ang good ground hearer, madali na talaga. Pag share na yung Word of God, upod dayon. May dito na experience natin, di ba? Upod dayon. Kasi good ground here. Pero there are also mga hesitant, may mga indifferent, mga kabugtuan in our witnessing, diri kita dapat ma-discourage, diri kita magkamay-adahan impatience han mga tao nga mga indifferent han truth han mga hard and kasing-kasing han truth. We must pray and wait for the works of the Holy Spirit, the working of the Holy Spirit in the heart of these people, mga kabugtuan. Para hira maging receptive muli. Amen? Maram kita nga waray imposible ha Ginoo. So, storya ko, ang story ko ha ako, gimbuhat ko dito ha amon. So, waray imposible, mga kabugtuan. Another thing, the good ground hearer keeps or hold fast the word. Ibig sabihin, he understand the word of the gospel. Kung ano anaada ito dida. Ang tinuod nga mga kabugtuan, ang tinuod nga Kristiyano, love talaga niyan word of God. Igugmaon mo pa ba ang pag-study, pag-read, pulong ang Ginoo? That's one of the manifestation, mga kabugtuan, that you are a good ground. Love mo ang pulong ang Ginoo. And it becomes the sole authority of your life. Ang Word of God. What the Word of God says. Say ito for me, mga kabugtuan. Ayaw pag distance, keep distance
Word of God. Kay maghahatag ito ha aton han direction, maghatag ito ha aton han kung ano ang aton bubuhaton dinhi hiniha kalibutan. Another thing, the good ground sharer bears fruit. Mga kabugtuan, fruit obviously mga kabugtuan refers to good works. And good ground sharer, namumunga talaga yan. Without good works flowing in the life of a Christian, waray talaga ito hiya evidence han true saving faith. Kaya ang manifestation han usa nga bungaan imo good works. Amo iton magpapakita nga ikaw saved. Amen mga kabugtuan? Of course mga kabugtuan ang buhat, a person is not saved by good work, by mere good works. There it we are saved. Kung good works la, it will contradict in Ephesians chapter 2 verse 8, which says, Apostle Paul says, it is by grace that we have been saved through faith, not of works so that no one can boast. So ang salvation, diri ito hiya, diri kita nagwo-work para ma-save. Nagwo-work kita because may dala kita salvation. Amen mga kabugtuan? And good works is an evidence of salvation. The good ground hearers perseveres. Makikita mo talaga ang maupay nga ground nagpapadayon. No matter what happens, he pushes up and persevere in faith until the end to praise the Lord. Nagpapadayon siya no matter what happens. Kumbaga pag-asawa, ito ba nga faith nga may sinisiri nga? For better and for worse. Ano pa? For better and for worse. For sickness are in health, and in health, till death do us part, or in poorer and in richer, till death do us part, Lord. Ito nga klase yan, han faith and kinahanglan han Ginoo. Faith nga diri na waver in times of trials and testing and troubles of life. Ito nga faith nga nakapagpapadayon. Sing pangani, faith nga nagpipersevere. Amen? Sino hayo ang mga maluya na. Baga, to the point nga baga, wala yan, baga makuri na makapadayon. Mga kabugtuan, what can we learn from this parable? What can we learn from the parable of the sower? And may learn natin hini mga kabugtuan that this parable deals with different responses to the words of God. And 3 out of 4 of these responses are not true Christian. Amen? Another thing nga malilearn naton hini nga parable and good works is the evidence of true salvation. Salvation is by grace only, through faith in Jesus Christ. And good works mga kabugtuan, and good works back up inihiya mga pagbugtuan han aton profession of faith. And parable of the sower deals with the subject of salvation. Kailangan naton hinumduman nga ini nga parable tututdoy ni haaton kung hain kitahan aton Christian life. Where are we in our Christian journey? This will remind us where we are going. Amen mga kabugtuan. The sowing is not salvation.
the hearing is not neither hearing salvation. Because many hears, but they are not saved. Even the sprouting or germinating of the seed of the word is not salvation. Salvation, mga kabugtuan, is known when fruit starts to come into life. Tandaan niyo mga kabugtuan, salvation is known when fruit starts to come into life. Salvation is yielding the Savior, committing to Christ as King and surrendering Him, mga kabugtuan, as loyal subject on His kingdom. That's salvation, mga kabugtuan. So, damo an aton malilearn hininga parables. So, kung waray pa ka mo kakontento hit, sermon niya na, you can review it. You can study this passage on your own at home para ma-correct mo ang dapat naton or ni mo nga buhaton. Makabugto ako, invite ko kamo nga magkatok daw. Hallelujah. I want you to close your eyes before we partake